بله لسر روشا کوبانی بگشتی و بتایبت درباری روشا خدمت گزاری و بابت الگل میوانی خواه عدنان بوزان اندام کمیتا ناوندی پارتیا کتیا کردستانی سوریا گوتو بیشت کن برد عدنان هفته ما تباش سپاس کتیرو میوانی میا اما لسر روشا کوبانی بگشتی بتایبت یا خدمت گزاری بسکنن اگر چمر بیجه به هاتنا ورزه زبستانی و به هاتنا سرمایه و کریزا سوتمنیش خو بردوامه ام بیجن خلق نهاد و روشیده بچرنگی جیانا خود در باستن کرم بک. ایوار باش بو و کارمند نوع و تماشاوان نهجا تی دست بکار زلستانه و هیرو بو چندرونه سرماکی گلگی زحمتی تل کلکاوی روشا یا آبوری یا ملت کر مبورینم بلندبونا قیمت دلار لمقابل لیره سوری او جیرو برو زحمتیاک کد گرانیاک به بارسر ملت هر هاویدا روش رو برو خراب دبه روشین خدمت گزاری روشین آبوری تنبونا کلو پلان حروج یعنی او گیشکی زحمتینا لسر ملت هیرو لکوبانی تدی دلارك گیشت حتی 6,800 لیره برای سوری گیشتی که کارمندک او موظفك داره شغلك دکه او راتبك خواه 350-400,000 طاقت دستینه به سر قوات داره قرار داده کره او شغلی وی به پری سوریه و كانوا باش يعني بفي جيانا زحمت بفي روشا زحمت تدبيجا روج بروج نرخ دولار امريكي لهم بر ليريا سوري ايدي بلند بزيده دبا لقال خوجي ام بيجي نرخ تبايا كلو بل وبيدفين جيانا ين روجانا وسركه جراند بالس وملي خلكيجي ام بيجن عبئي خلكيجي زيده دبا بارغرانياوان يعني خل بفي روشي تشاوا دبارا جيانا خوتكن حتى تشرا دايك باري ولاتيان جرام بويا في روشي ما کو ببیجی خلق چاوا روشا خدر باستکی و چاما دبارا جیانا خودکی بگل لکی زحمتی نه او وک پیشکش بو یک مقدمه بو مگوت يعني من تيك هبا من مجاريت از قد كرم خمناكي تماما فاو دبارة خلقية كنا موجود دبر دكي يعني بقال لك حبكي يعني زحمتي خلق دبارة خدكي هيرو يعني لدبارة كردستان السوري جيشكي بتوائي وسوري بتوائي نه بس لكردستان السوري دي يعني دبيكو 4 انسان او 5 انسان هبل هندر مالا كده بشغلن او معاش ورن هندر وي ماله حتى او مالا هيرو خودي ببي يعني زحمتي قال لك زحمته نمجوت مجو او راتب شخصي يعني كنت هاري بي بدولار بكري او 350,000 بي بلكي 40 دلاری امریکی نه او 40 دلاری امریکی به تشتكي ناهينه يعني كودك زيتي 4 كيلو وكيسك شكري 10 كيلو باهيرو 2 سال كوباني تدي حرو حرنا چند دربان و تشتكي سركل كوباني قطب به ودبر دو قطب به هيرو خلق بسدان لدور دكانان ومؤسسات ساكنين نكان 10 كيلو شكري خد دبر بك جبر بهای زرانا که پرت نزرانا که هدو بتن نجی لسوقی تن نجی به زبستان هان زحمت هیرو مثلا مالك زبستاني حطاوي 4 مهان خدر بس بكي ب 6 لتر مازوت باش تبحث مازوتك تبحث سوتمانية يعني شخوا كريزا سوتمانية برز عدنا شخوا كريزا سوتمانية هل روجافاي كردستاني بگشتي بردوامه هر نرخي ويجي جراند بو ام بيجن خداني اجوكاران جي دمجميرين دريج لسرويس كان راد وستن حتى كو چند لتر بنزين بيدا بكن نهاور زبستاني سرما هي قالوا ام بيجن وضعي مازوتي تشاواي خلق تشاوا ام بيجن بيدا دكن سوتمانية مازوتي حتى كو خو قرم بكن نرخي بتقاسيه وقت مری ببیجه او مازوتا هانا کو پیاده او 300 لتری کو بجبو صوبان و گرم کردن دابو خلقه بلکه او هین جم خلقه خلاص نبیه
يعني حتى بانها دبر خبير كيج برتدي وازبستاني ندس بكريا او بلكي جام خلقي خلاص نبيه لبراستي بعدي كان روجن وملتي كافي زحمتي كجلكي زحمات انه بايا تجوج علي مازدو زبستاني ده وملتي كافي وضعك الزحمات لهما ايه بقول اما ايه ماكينان وجبو اوتومبيلن او سوتماني براستي وضعي جياني خلقي كوتشي قاس ببيج خرابه راستا امباد بيجن انه لندفرن ريجيمي وشامي وحلبه ونظام تشبي باش نرخص وزحمتي 80 هالكوباني بتقاسي بريز عدنان السعر مكيفا بوغوتا تماما هر ماكينه که لوی داره 4 لتر مازوت هناك هنا 5 لتر مازوت يرى درز كمن اني او د 8 410 كاتا و هر خلق يعني او 5 لتر او 4 لتر تيري خلقي ناكي اينك حتى اينك ب 8 ريانتي ايم بخوا وك شخص يعني ايم بخوا روي هفته 8 كيلومتر از دمشم يوميا از دارم تيم باجير تيم او مازوت هانه هي قيمناكي للكيلكي و چرا اي هانه مثلا 410 كاتان او یا نمتوفر القاضي تن خلق فایده ببینه ولکیلکی و جمع تجاری وان و بازرگان وان و کسی هانه کو بها دفروشن به 1000 دست کاغذ قاضی وان هنه و خلق او او جخواره به تمنه کی بها بکره برای کی تنهی و جهر جپاری نانی زاری خود بکه هر پی مازوت معنی ای و ماکینه خوا و دبار خوا پی بکه یعنی بريز بقولي ناس مشكلتنا بريز عدنا اما بين سر روشة الكتريكا جي بسكنن نها روشة الكتريكا جي شغل باجاري كوباني خرابة كم الكتريك هيا اگر چمر بيجه دمجميرن كو الكتريكان اجتماعي هيا يا جنراتوران اگر چمر بحث الكتريكا جي بكوي باش به الكوباني والجندواري وبخوا يعني الكتريكا اجنتورا او وقت بيجن ام جمع معروفه انه بامبير او انا اشتراك تننا الا شارعك الكوباني شارع تل البانابو مهك مهنيبك امبير نبلا كرنا وكمان كي بها او شارع خدي دكانا او انا دبندارن لروشا كوبا اني بالي التريكي دا هنج روشن دن خربتره يعني حال جمع كوبا وباني الجندواري و ساعه 6 ايوار كهرباء واره تماما تدا ساعتك يجي قط به ساعت دهي بشب ايدنا داره و نمادگره يعني جمابين 3 ساعت نيوان حتى 4 ساعتان ناگه 4 ساعتان جي بيستي جي اصلي 24 ساعتان لهمبروي تدي 300 لكوباني او سر دبرن به منطقه و هنا او سدانا تدي ايه بقولين سولغي متنجبه تدي او سدانا يعني تغذية التريكا السوري بالتوائد كن او هيرو قيمة شا باجار كردي ناكن و اوانا از وقت شخص دبينم او ازمات هانا و ببي رنگي هاني او ازمات مفتعلا حرو رو ازمات چي دبي نش خبرتين او ازمانات چي دبن يعني ناكو انه با ازمه هانا هنا راستا وضعك زحمتي وماغو باري سوري مثلا لمبهان بري دولار رو دادك هذا وهناك زحمتي يعني نب إرادة هانا كو أم بيجي أمريكان بيفهم مواضيع حلبكي لأزماتنا هنا وقف عربيتين مفتعلا يعني كار كريزنا هنا تشيد بن جبر زحمتيها كملاتي درباس بي أجد بنين بايا بكافي غزمات جهات سياسية وقت بيجن أو كسر هانا متحكمة جبوك إنه خلقي برتشيبو كن تحكمي بخلقي وباريناني خلقي بكن بله زور سپاسش بو میوانی ما بریز عدنان بوزان اندام کمیته ناوندی پارتی یکیتی کردستانی سوریه ایروت میوانی ما بول سر روش خدمتگزاری الکوبانی زور سپاس لسر آمده بوناته